Arjuna bersama Berkah. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. Untuk kembali mengambil ancang-ancang menaklukkan jembatan Mambilin. Ini adalah NPNP 53 Badan Diri. Lewat. Dan Serabi Berkah, bukan Serabi Berkah, berangkat dari Payakumbuh. They said, be me.
go to sleep. Keep on our shine. You'll surely get burned if you reach out. Arjuna bersama Berkah hari ini menaikkan penumpang di rumah makan Angin Santai Om Lilin. Ya, ada Om Rehan, drivernya Arjuna. Om, kita lihat ya. Dan Arjuna Air Suspension berangkat. Ada Rehan akan menuju Terminal Baru Solo. Berkah mobil 20 di Mercedes-Benz OH 1526. Dan nantinya Berkah akan menuju Terminal Baru Solo untuk mengambil penumpang yang telah menunggu di Terminal Baru Solo. Dan hati-hati jalan, selamat sampai tujuan. Oh, enggak alika apa doh? Nah, ini selanjutnya ini yang ketiga adalah Fortuna. Dengan Novin 29 Air Suspension 1626 Royal Executive Class kayak Gindo kreonya Fortuna. Fortuna start dari Lubuk Basung BA7125Q dan akan segera berangkat dari rumah makan Angin Santai. Dan karena sudah siap melakukan pengambilan penumpang di Ambilin, Fortuna berangkat. Hati-hati di jalan. Di 37, mantap.
Indonesia berangkat dari Bukit Tinggi. Hari ini telah sampai di rumah makan Angin Santai Unlimited untuk mengambil penumpang. PM P26 We've lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't get. Ini adalah transport yang akan ditumpangi oleh Agung. Agung adalah juga YouTuber. Yo, nomor 3, Pak. Marayun. Kata bawa lo. Om. Mantap dong, hati-hati. Doesn't wanna fall in love. May not see eye to eye, but we can be chill for just this moment. So turn out the lights and let's make a deal to just enjoy it. I'm not thinking about forever. I won't care if we don't end up together. Let's get high tonight, 'cause fuck how we feel, yeah. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Kali ini ada NPM. P32. Bagindo Trans dan terlihat Sembodo.
DJ. Wah. No problem. Oh, mantap. Mantap. Halo. Sampai di sini dulu sahabat Pusmania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.